Reka mbasuhuze mwese mbifuza kugira umugoroba mwiza mwebwe mwahisemo kurikira Man TV. Nitwa Hasani. Muri uyu mwanya tuje kurebera hamwe amakuru agezweho kuri uyu mugoroba wo ku itariki ya 13 Kamena 2023. Ni kuwa gatandatu. Tugiye kwibanda cyane ku makuru arimo aravugwa mu Rwanda ndetse yewe no mu burasirazuba yewe no mu burengerazuba bw'isi. Tugiye kubabwira ko u Rwanda rwifuza ko abanyarwanda bakatiwe n'urukiko rwa Loni bafungirwa mu magororero yarwo. Wahoze ari perezida wa Korea y'Epfo yakatiwe igifungo cy'imyaka 30. Iki ni igifungo n'ubundi kiyongera ku gifungo cya burundu yarasanganwe. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ngo birimo biravugwa ko yaba yatangiye guhagarika operasiyo mu ibanga rikomeye ryo kureka kohereza ingabo muri Iran. Ese intambara noneho yaba igiye guhagarara burundu? Byaba ari byiza cyane. Gusa ku rundi ruhande ngo uwitwa Elon Musk murabizi ko ari umukire wa mbere muri iyi si ya rurema y'abantu bahumeka umwuka w'abazima. Rero Elon Musk ngo yaba yabonye inyungu y'amafaranga nyine cyangwa se afite imari u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda gishobora gukoresha imyaka 200. Ubwo rero murabyumva haba harimo kubaka imihanda n'iki byose, amavuriro iki nyine. Ubwo tekeza ayo na amafaranga afitwe n'umuntu umwe. Ngubwo uwo muntu rero twaba duhumeka umwuka umwe. Simbizi rwose, sinzi icyo bari abahungu bakora. Reka rero mwese mbahereza ikaze tuboneraho no kubashimira cyane kuba tubasanze ku murongo wa Man TV. Nitwa Hasani, mwese mbahaye ikaze. Perezida w'urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarirankiko mpanabyaha IRMCT Graciela Tigati Santana yatangaje ko u Rwanda rushaka ko abanyarwanda barenga 20 bakatiwe n'urukiko mpanabyaha rwashyiriweho ICTR abarangiriza igifungo mu magororero yarwo. Graciela yabimenyesheje akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku wa 12 Kamena 2023 ubwo yakagezagaho raporo y'ibikorwa bya RMCT ari kumwe n'umushinjacyaha mukuru w'uru rwego Serge Bramartiz. Yasobanuye ko mu bantu 250 bakurikiranwe n'inkiko za Loni zirimo ICTR yakoraga iyarusha n'urukiko mpanabyaha rwashyireho Yugoslavia ICTY. Abarenga 100 bahamijwe ibyaha barangirije ibihano nyine mu bihugu byabo. Uyu mucamanza yavuze ko urubanza rwa Kabuga Felician rukaba ari narwo rwa nyuma rwaburanishwaga na IRMCT ruherutse guhagarikwa burundu, ariko ko ibibazo biri kuri dosiye ya Kayishema Fulgence ufungiwe muri Afurika y'Epfo izakurikiranwa n'u Rwanda bitarasobanuka. Gusa ngo haracyashakishwa igisubizo. Graciela yagaragaje ko mu gihe RMCT yagabanyirijwe ingengo y'imari n'abakozi ku rugero rurenga 40% muri 2021, umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yatanze igitekerezo cy'uko abakatiwe n'inkiko z'uyu muryango bakoherezwa muri gereza bwite z'ibihugu, ariko amahame mpuzamahanga agenga imfungwa agakomeza kubahirizwa. Yasobanuye ko RMCT yakiriye neza iki gitekerezo itangira imyiteguro yo kohereza aba bantu muri gereza z'ibihugu bitandukanye, aho Ububiligi, Estonia, Ubufaransa, Ubudage, Norvège n'Ubwongereza byayigaragarije ko nta mategeko ahari yabibuza kugira abo byakira muri gereza zabyo. Uyu mucamanza yagaragaje ko nyuma y'ifungwa riteganyijwe rya gereza ya Loni irirahaye mu Buholandi cyangwa ikizwi nka UNDU, Ubwongereza na Polonye byagaragaje ko bizemera ko gereza zabyo zifungirwamo by'agateganyo abakatiwe n'inkiko z'uyu muryango mu gihe byagaragara ko ari ngombwa. Rero ku bijyanye n'u Rwanda ho Graciela yagaragaje ko hashingiwe ku masezerano rufitanye na Loni rwagaragaje ko rufite ubushake bwo kwakira mu magororero yarwo abakatiwe na ICTR. Arusobanura ko rubifitiye ubushobozi buteganywa ku rwego mpuzamahanga. Uyu mucamanza yagaragaje ko ari gukorwa isuzuma rigamije kureba niba byashoboka ko u Rwanda rwakoherezwa aba bagororwa. Asobanura ko ari ngombwa kubanza kwemeza niba uburenganzira shingiro bwabwo buzubahirizwa.
Abanyarwanda bakatiwe na ACTR bafungiwe muri gereza zo muri Benin na Senegal barimo Matayo Ngirumatse wabaye perezida w'ishyaka MRND, Pauline Nyiramasuko wabaye minisitiri ushinzwe imibereho myiza y'umuryango n'iterambere y'abagore, Jean Kambanda wabaye minisitiri w'intebe na Tarisisi Renzaho wabaye meya w'umujyi wa Kigali. Barimo General Augustin Bizimungu wabaye umugaba mukuru w'ingabo zatsinzwe zaho za Alex Fari, Jean Dodier Kamuhanda wabaye minisitiri ushinzwe amashuri makuru n'ubushakashatsi, Emmanuel Ndindabahizi wabaye minisitiri w'imari na Simiyoni Ncamihigo wabaye umushinjacyaha mukuru wungirije na Ngeze Hasani wabaye umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Kangura. Rero abangaba nibo basabiwe kuza kuba bafungirwa hano rubundi mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero reka mve hano mu Rwanda, nababwiye ko nari buhatide ahubwo nje mu burengerazuba. Kuri ubu perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wa leta nyine w'izo leta mbabwiye yahagaritse umugambi wari wateguwe n'igisirikare cy'iki gihugu wo kohereza ingabo ku butaka bwa Iran kugira ngo zifate ububiko bwayo bwa uranium yongerewe ubushobozi. Trump yahagaritse uwo mugambi nyuma yo kuburirwa ko icyo gikorwa cyashobora guteza igihombo gikomeye ku ngabo za Amerika no gukura intambara ndende no gukurura intambara nyine irenze iyo ngiyo mu karere. Murumva koko niba aba basirikare bari kujya n'ubundi muri Iran uko byagenda kose bamwe bari gupfirayo, nyine ibyateza igihombo gikomeye ku basirikare ba Amerika ndetse n'intambara ikashobora kuba yakaguka hariya mu karere nyine k'uburasirazuba bwo hagati. CNN ivuga ko aba bayobozi bakuru ba gisirikare muri Amerika barimo bamaze igihe bategura operasiyo idasanzwe yo kwinjira muri Iran bagafata uranium ifatwa nk'iyakoreshwaga mu gukora intwaro za kirimbuzi. Ndagira ngo mbibutse neza ko uranium n'ubundi Amerika irimo irajya gushaka gufata, niyo n'ubundi ibi bihugu byombi byananiwe, iri mu ngingo ibi bihugu byombi n'ubundi byananiwe kuba byakumvikanaho amasezerano y'amahoro n'ubundi ateganyijwe gusinyirwa muri Pakistan. Amakuru avuga ko ku wa 19 Gicurasi 2026 umugaba mukuru w'ingabo za Amerika General Dan Kane yavuye mu nama ya NATO yari yitabiriye i Buruseli mu Bubiligi ajya ku cyicaro cya CENTCOM, ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Amerika zishinzwe uburasirazuba bwo hagati Tampa muri leta ya Florida, aho yahawe amakuru y'ibanga ku buryo Amerika yashoboraga kwigarura iyo uranium yose ya Iran ku ngufu. Abegereye habereye ibiganiro bavuze ko General Kayine nyuma yagejeje kuri Trump amahitamo yose ya gisirikare yarateganyijwe, ariko perezida wa Amerika aza gufata umwanzo wo kubihagarika nyuma yo kumenyeshwa ko Iran yashoboraga kwihimura bikomeye kuri Amerika n'abafatanyabikorwa bayo. CNN ivuga ko indi mpamvu yatumye Trump asubika uwo mugambi ari impungenge z'uko washoboraga guteza impfu nyinshi ku basirikare ba Amerika ndetse ukongera no guhungabanya ubukungu bw'isi binyuze ku ihungabana ry'ubucuruzi bwa petroli. Bivugwa ko iyi operasiyo yari kuba ikomeye cyane kuko uranium ya Iran ibitse mu bigo bya Isfahan, Natanz na Fordo, byinshi muri byo bikaba biri munsi y'imisozi no mu miyoboro y'ubutaka ifite ubwirinzi bukomeye. Abasesenguzi ba gisirikare bavuga ko kuyifata byari gusaba kohereza amagana y'abasirikare b'inzobere mu bikorwa byihariye ndetse bikaba byari kuba bisa n'igitero cyo kwigarura igihugu. Umwe mu bavuganye na CNN yavuze ko byari kuba bigoye cyane gushakisha iyo uranium muri iyo miyoboro yose, byari gusaba ko Amerika yohereza byinshi, mu by'ukuri byari kuba bisa no gutera Iran. Ni mu gihe kandi amakuru agaragaza ko Iran yari yaramaze gufata ingamba zo kurushaho kurinda iyo uranium, harimo gufunga inzira zigeraho, gushyiraho ibisasu ku marembo y'ububiko no gusenya zimwe mu nzira zaganayo kugira ngo barusheho nyine kugura
kugora uwo ari we wese washaka kuyifata. Nyine ahangaha ni nko kuvuga ati umuntu wese uri buze guca kuri iri rembo uko byagenda kose, nyine hariyo ikoranabuhanga automatique ku buryo n'ubundi uwakandagira aho ngaho ari wese n'ubundi yahita aturikana naho hantu akandagiye. Rero ubwo uwo mugambi Trump yumviye iyo nama ahitamo guhagarika iby'iyo nyine ibyo kujya muri iriya n'ubundi nyine ahitamo kujya gushaka gufata iyo uranium. Reka babwire ko umutungo wa Elon Musk wageze ku gaciro u Rwanda rwakoresha mu myaka irenga 200 nk'ingengo y'imari. Karabaye umuherwe wa mbere ku isi Elon Musk yongeye gukora amateka nyuma yo kuba umuntu wa mbere ugejeje umutungo ubarirwa tiriyari imwe y'amadolari ya Amerika, ibintu bitari byarigeze bibaho mu mateka y'isi. Ariko si aya mafaranga koko wayavuga ute mu manyarwanda ra? Hagize umuntu nguriza 1000 yangurira 1000. Ibi byabaye nyuma y'uko sosiyete ya SpaceX yinjiye ku isoko ry'imigabane IPO, bituma agaciro k'umutungo we kagera kuri tiriyari imwe na biliyoni 1000 by'amadolari ya Amerika nk'uko byatangajwe na Forbes magazine. Mu gihe umutungo wa Musk ubarirwa muri ayo matiriyari nyine tiriyari imwe na 500, ushobora kugereranywa n'ingengo y'imari y'ibihugu byinshi byo ku isi harimo yewe n'u Rwanda. Ku wa 11 Kamena, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Murangwa yagejeje ku nteko ishinga amategeko imbanzirizamushinga y'ingengo y'imari ya 2026-2027 ingana na miliyari 7 na miliyoni 794 n'ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda, niba mbivuze neza ariko nibyo. Ibi bivuze ko umutungo wa Elon Musk wose uhinduwemo amafaranga agahabwa u Rwanda, igihugu cyayakoresha mu myaka irenga 200 mu gihe buri mwaka cyaya gikoresha ingengo y'imari ingana n'iya 2026 nyine amayi nka data. Uko kubara rero gushingiye ku kugabanya tiriyari zirenga 1500 z'umutungo wa Musk na tiriyari 7 igihugu giteganya gukoresha mu mwaka umwe, bikavamo imyaka hafi 205. Imibare ndumva ineye ubwo ibintu byo kuvuga amafaranga nyine nuko ari inkuru. Reka mbanze nyisoze kugira ngo mwumve uko bimeze, ariko ibi bintu byo kuvuga amafaranga nacyo bineye n'isoni. Babeshye se. Nubwo rero iyo mibare itangaje, abasesenguzi bagaragaza ko umutungo wa Musk atari amafaranga afatika aho abitse kuri konti, ahubwo ugizwe ahanini n'imigabane afite muri sosiyete zirimo SpaceX, Tesla, XAI n'izindi. Bivuze ko agaciro kawo gashobora kuzamuka cyangwa kakagabanuka bitewe n'imikorere y'isoko ry'imari. Icyakora kuba umuntu umwe agejeje umutungo ku rwego rwagereranywa n'ingengo y'imari y'igihugu nk'u Rwanda cyakoresha mu gihe kirenga ibinyejana 2 ni kimwe mu bimenyetso bikomeye byerekana uko umutungo mwinshi nyine ukomeje kwiharirwa n'abantu mbarwa ku isi. Ibi bintu biba biteye n'isoni n'ubwoba n'ikimwaro. Ni gute se umuntu nk'uyu nguyu afata amafaranga nk'ayo ngayo akaba ari we wenyine uzayakoresha? Urumva aho hantu nta kintu kirimo badi. Ubwo rero turimo turagenda tugana ku musozo, ariko ntabwo nasoza nababwiye n'iby'iyi nkuru. Yo nari nabararitse uyu wahoze ari perezida wa Korea y'Epfo wakatiwe gufungwa imyaka 30 yiyongera ku gifungo cy'imyaka cya burundu yari afite. Ubwo ni burundu n'imyaka 30 uyu wahoze ayobora Korea y'Epfo yakatiwe. Reka dutahure iyi nkuru turebe ngo byifashe bite.
Yuni wayoboye Korea y'Epfo yakatiwe igifungo cy'imyaka 30 kiyongera ku cya burudu. Urukiko rwa Seoul rwakatiye Yoon Suk Yeol wayoboye Korea y'Epfo kuva muri 2022 kugeza muri 2025 n'ejo bundi igifungo cy'imyaka 30 nyuma yo kumuhamya umugambi wo kohereza drone muri Korea ya ruguru kwa Kim Jong Un kugira ngo abyitwaza atangiza ibihe bidasanzwe bya gisirikare. Mbese ubwo nyine haba harimo n'intambara. Abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Yuni bagaragaje ko yatangaje ibihe bidasanzwe kugira ngo yifashishe abasirikare mu kubakandamiza no kubafunga, kuko icyo gihe nibwo yatumye abashinzwe umutekano gufunga bamwe mu badepite bari bashyigikiye umushinga wo kumweguza. Kim Yong-hun wahoze ari minisitiri w'ingabo mu gihe cy'ubutegetsi bwa Yoon yakatiwe igifungo cy'imyaka 30. Yeon In-hyang wari ushinzwe ibikorwa byo gukumira ubutasi bw'amahanga akatirwa gufungwa imyaka 15. Kim Yong-dae wari ushinzwe ibikorwa bya drone akatirwa gufungwa imyaka 5 irimo 2 isubitswe. Urukiko rwasobanuye ko aba bayobozi uko ari batatu bifashishije ubushotoranyi kuri Korea ya ruguru bagamije kugira ngo ibihe bidasanzwe bitangazwe, nyamara byarashoboraga kuba byateza intambara hagati y'ibi bihugu byombi, aba Korea ya ruguru na Korea y'Epfo. Yuni wagaragajwe nk'uwayoboye uyu mugambi yakatiwe iki gihano nyuma yaho muri Gicurasi 2023 urukiko rwo muri Korea y'Epfo rumukatiye igifungo cya burundu ubwo rwamuhamyaga kurwanya inzego z'igihugu, icyaha gikomoka ku gutangaza ibihe bidasanzwe. Muri Mutarama nabwo Yuni yakatiwe igifungo cy'imyaka 5 azira icyaha cyo kubangamira ubutabera, gukoresha nabi ububasha yari afite no guhimba inyandiko. Mu kuboza rero 2024 Yuni wari perezida yatangaje ibihe bidasanzwe bya gisirikare, yamaganwa cyane n'abatavuga rumwe nawe bari biganje mu nteko ishinga amategeko bari barangajwe imbere na Moon Jae-in wamusimbuye n'ubundi kuri uyu mwanya yahoze ayobora. Yuni n'abanyamategeko be bagaragaje ko naho gahunda yo kohereza drone no muri Korea ya ruguru yari ihuriye n'ibihe bidasanzwe yatangaje, ahubwo ko cyari igisubizo kuri icyo gihugu cyari kimaze iminsi myinshi cyohereza muri Korea y'Epfo ibipurizo birimo imyanda. Uyu munyapolitike arafunzwe, urukiko rwamumenyesheje ko afite uburenganzira bwo kujurira. Ubwo rero mu gihe atarajurira nyine murumva afite imyaka ingahe? Imyaka ya burundu jya muri gereza bagufunge burundu, nyine ubwo ngubwo uzavamo upfuye. Ubwo niba nagusonera arahita hiyongeraho n'ubundi iriya myaka 30 bagize bagukatiye. Kuri ubu rero tugenda tunagana ku musozo w'amakuru twari twabateguriye cyangwa se n'ibikomeje kuvugwa muri uyu mwanya. Areka babwiye ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ingabo z'igihugu cye zagabye igitero cyahitanye Hector Rugenford Guerrero Flores uzwi nka Nino Guerrero, wari umuyobozi w'umutwe w'amabandi wa Tren de Aragua wo muri Venezuela. Tren de Aragua ni agatsiko k'abagizi ba nabi bavukiye muri gereza ya Mahinga Data, ariko Hector Guerrero Flores yaje kukagura agahindura umutwe mpuzamahanga ukora mu bihugu bitandukanye. Uyu mutwe uzwi mu icuruzwa ry'abantu, kugenzura inzira zinyurwamo n'abimukira abo muri Amerika y'Epfo cyangwa mu Burayi. Abayobozi ba polisi bo muri Amerika y'Epfo bavuga ko kanakora ibyaha birimo ubwambuzi, gushimuta no gukorera urugomo muri Panama, Brazil no mu karere k'imisozi ya Andes. Ubwo mbese uyu muyobozi icyo nababwira nuko yapfuye. Trump rero yavuze ko Tren de Aragua yakoranaga na Nicolas Maduro wahoze ari perezida wa Venezuela
wayoboye Venezuela kugeza muri Mutarama 2023 ubwo Dubodi yatabwaga muri yombi n'ingabo za Amerika za Delta. Murabizi neza ibyo bintu byagiye bigarukwa mu bitangazamakuru bya mu Rwanda. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iherutse gutangaza ko izatanga ibihembo bya miliyoni 5 z'amadolari ya Amerika ku muntu watanga amakuru yatuma umuyobozi w'aka gatsiko afatwa. Kuri uyu wa 12 rero bwari ku munsi w'ejo Kamena 2023 nibwo Trump yatangaje ko Guerrero Flores yapfuye, asobanura ko ari we watanze itegeko ryo kumwica. Mu magambo yashyize ku rubuga rwe rwa Truth Social yagize ati nabitegetse ubwanjye, maze ubuyobozi bw'ingabo za Amerika zishinzwe akarere k'amajyepfo bugaba igitero cya gisirikare cyihuse kandi gikomeye cyahitanye Nino Guerrero, umuyobozi wari uzwi cyane wa Tren do Aragua, umwe mu mitwe y'iterabwoba ugira ubugome bukabije ku isi. Bivugwa ko iki gitero cyagabwe kuri ribandi cyafashije ikoranabuhanga nyine gihariye kandi ko cyagizweho uruhare na Venezuela isigaye iyoborwa na Delcy Rodriguez wemeye gukorana na Amerika. Ubwo rero abantu bakunda n'ubundi ibiganiro bivuga ku bantu kiraguye ko uyu mwansa batukamukoraho icyegeranyo kabisa kiba kiryoshye kimeze neza. Ariko rekana nabibutse mujye kureba ibyegeranyo twakoze, murebe ibyegeranyo ba Osama bin Laden, ba Muammar Gaddafi, ba Hussein Saddam, ba Kim Jong Un, ba Kim Yang San bose, ba Mao Zedong, bande bose abo bose twabakozeho, ba Patrice Lumumba, bande bose abo wifuza kumenya wese twabakozeho bari hano kuri Iman TV. Ngedi Sali reka bashimire cyane, mbifuriza kugira umugoroba mwiza.